iyo nkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda igarukaho mu masaha yo kuri mugoroba ku itariki 25 ukwezi kwa munani 2026 ivugwa ku rupfu rwa Colonel Tom Byabagamba yahoze umusirikare ukomeye cyane ndetse warinze umukuru w'igihugu yarakuri itsinda ririnda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame myaka isaga 20 hanyuma yabanye nawe ku rugamba rwo gukora igihugu cy'u Rwanda ndetse muri gahunda yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nyuma yuko aza gukurikiranwaho n'inkiko za gisirikare bya bitandukanye akaza gukatirwa imyaka igera kuri 15 yaje kwiyongerwa umwaka umwe akaba rero aguye muri gereza nkuru ya gisirikare iherereye i Kanombe hariya ku Murindi. Hanyuma rero nkuko amakuru dukesha mu bitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda aravuga yuko Colonel Tom Byabagamba boze ari Colonel mu ngabo z'u Rwanda akanaba umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirinda Perezida wa Repubulika cyangwa se Republican Guard RG yapfuye nyuma y'imyaka 12 yari amaze afunzwe muri mu Rwanda. Amakuru y'urwe yemejwe na mukuru we David Himbara uba hanze y'igihugu cy'u Rwanda bivuga ko yahunze mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X. Himbara agize ati Tom Byabagamba urumuna wanjye yapfuye nyuma y'imyaka 12 muri gereza. Yakomeje agira ati tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rwa murumuna wacu dukunda Colonel Tom Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Imana imuhe iruhuko ridashira. Colonel Tom Byabagamba yari umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda akaba yarigeze kandi kuyima umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Yatawe muri yombi muri Kanama mu kwezi kwa 2014 afunganywe na murumuna we Frank Rusagara ndetse na François Kabayiza nabo bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kanombe ku itariki 31 Werurwe 2026. Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri Rwanda, gusebya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga kandi gukoreshwa mu gukora icyaha no kutubaha ibendera ry'igihugu. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 21 aramburwa impeta za gisirikare. Ariko mu Kuboza 19 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho imyanzuro y'uko Byabagamba hamwe n'ibyaha ariko kugabanya igihano cye kikava ku myaka 21 kikagera kuri 15. Byabagamba apfuye nyuma y'umwaka n'amezi 5 mugenzi we bari bafunganywe muri gereza. Frank Rusagara nawe yitabye Imana agwiye muri gereza. Rusagara apfuye ku itariki 24/25 nyuma y'imyaka irenga 10 yari amaze afunzwe. Frank Rusagara na Byabagamba bari bafunganywe kuva 2014. Urubanza rwabo rukaba kandi rwaraburanishijwe hamwe. Rusagara nawe yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 2016 ariko muri 2019 urukiko rw'ubujurire rugabanya igihano cye kikagera ku myaka igera kuri 15. Kugeza ubu nuko aya makuru dufite bitubwira nta makuru arambuye ku cyateye urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba, niba yararwaye niba ari izindi mpamvu zateye urupfu rwe ntabwo inzego zibishinzwe zari zabitangaza. Ubwo rero mu by'ukuri ati nyirizina turaza kumenya ku mugaragaro cyabakishe cyangwa cyishima y'urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba inzego zibishinzwe ziza kubigaragariza itangazamakuru muri rusange. Turategereje any update cyangwa se update yose iraza kuvuga kuri urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba baza kwibagezaho amakuru yacu ataha. Ngo reka turebe mu buryo bw'inshamake amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa. Ikamere kuri nk'umba ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko icyemezo cy'Ubufaransa cyo kwirukana abadiplomate babiri bayo kinyuranyije n'amategeko. Iki cyemezo Ubufaransa cyaje nyuma y'uko Tehran kuvuga Iran ifashe icyemezo cyo kutemerera abadiplomate b'Abafaransa gusubira muri Iran. Muri wa mbere umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bakay yavuze ko igikorwa cy'Ubufaransa ari igisubizo ku cyemezo Iran yafashe mu buryo bwemewe n'amategeko, avuga ko nta ruhare kigira mu kunoza umubano w'ibihugu byombi. Igikorwa Ubufaransa bwakoze ni icyemezo kinyuranyije n'amategeko gisubiza icyemezo cya Iran cyari gishingiye ku mategeko kandi nta buryo gifasha umubano w'ibihugu byombi. Ismail Bakay aherutse gutangaza ko abadiplomate b'Abafaransa bari barafunzwe igihe gito muri Iran muri Nyakanga bazira ibyo Iran yise kwivanga mu bikorwa by'imbere mu gihugu, batazemererwa gusubira muri Iran. Nyuma y'icyo cyemezo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yavuze ko abadiplomate babiri ba Iran bari mu Bufaransa bazirukanwa ndetse bihita bishyirwa mu bikorwa. Jean-Noël Barrot yavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gusubiza imyitwarire itihanganirwa yagaragarijwe abadiplomate b'Abafaransa bari bafungiye igihe gito i Tehran. Ku ruhande rwa Iran, Ismail Bakay yasabye ko Paris yasaba imbabazi kubera ibikorwa by'abadiplomate bayo, avuga ko ibyo bakoze byarenze ku masezerano ya Vienna agenga imikorere y'abadiplomate. Uburyo bw'inshamake kuri wa mbere tariki 24 Kanama Vice President wa Ghana Professor Jean Nana Opoku Ademangi yageze i Kigali aho yari yitabiriye inama ya mbere ya Africa Mindset Reset Forum
inama ya Africa Mindset Reset Forum yiteganyijwe kubera muri Kigali tariki 25 vuba uyu munsi ndetse no tariki 26 Kanama 2026. Professor Jane Nana Opoku Agimangi yahagarariye Perezida wa Ghana John Dramani Mahama muri inama igamije guhuriza hamwe abayobozi n'abandi bantu bafite uruhare mu iterambere rya Afurika. Iyi nama y'iminsi igera kuri 2 izabera muri Kigali Convention Center yateguwe n'ishuri nyafurika ry'ibijyanye n'imiyoborere African School of Governance (ASG) ikazitabirwa n'abaturutse muri Afurika ndetse no hanze yayo. Abagera kuri 80% by'abagomba kwitabira inama urubyiruko n'abayobozi bakiri bato. Abayobozi bakomeye cyane bazitabira inama harimo uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki, uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo ndetse na vice perezida wa Ghana Jane Nana Opoku Agimangi. Inama igamije kureba uko Afurika yakubaka inzego zikomeye cyane ikagira ubushobozi bwo gushaka ibisubizo by'ibibazo byayo ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda zitanga umusaruro ugaragara. Umunsi wa mbere w'inama Thabo Mbeki azatanga ikiganiro nyamukuru. Umunsi wa kabiri rero ibiganiro bizibanda kandi ku buryo abanyafurika bagira uruhare mu micungire y'umutungo kamere w'umugabane ndetse no guteza imbere gahunda zishingiye ku nyungu z'abaturage. Muri iyi nama kandi Perezida Paul Kagame, umwe mu batangije African School of Governance, agomba kwitabira ikiganiro kirimo Vice Perezida wa Jane Nana Opoku Agimangi ndetse n'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Hailemariam Desalegn, kigamije kureba uko intego z'ubumwe bwa Afurika zahindurwa ibikorwa bifatika. Abategura iyi nama bavuga ko igamije gahuza abayobozi bato muri Afurika bafasha kugira uruhare mu iterambere ry'umugabane ndetse no guhindura ibitekerezo bya Pan-Africanism bikavamo ibikorwa bifatika kuri uyu mugabane wa Afurika. Kandi muri aya makuru mbere gato ko tujya kwitangaza nabwiye mu ntangiriro z'amakuru yashyizwe hagaragara na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbanze mbabwire ko Ubwongereza bwatangaje ko bwiteguye guha Ukraine amakuru n'imishinga yo gukora misile za Storm Shadow